Bonding. If you're not kwesi ajimai. O ma me ton niema wo so amedwom. Na mkoshi abema na mnene wo ma ya miyunu. Enti emu no me ba Ghana. Ema kasakasa ba ye ntem obeje ne ma no. E de ma wo maame. E wo ma no no aso san fle me se memla. Na ye nyina ye ntena na ye nhwe nkwala no. E na nyinsen pie mu. Ene abema ya wo hye mechi. Me wo ye wose abema ne nya ne ba. Watu akwala ne kula twene ene so amede me ka se obi a wonni me wo so amebia so wo hwa akoma efema wonni me ama ma blankasa e bla ye fle ne ble ma ble bi wo so ame me je nkofo ne ma na me ton sika ne bi wo ne ma ne kula ye nto na mdi dia bia beto am dia to aduane ama nkwala ni wo mudi ni ye jojo mi ate tie ni pense so obedi matam mpe kanji na se nipa na begina me kwa so no wo ye me no di matem ka de wo pekire me enti emu wona be busumi mienu ntam ne na be ma no wo fle me se wa bagana eno kro bai wa mehwe ba bia ye de obefie atimukula wa ma wo me de me fun kosi charge wo bla bi wo enti blindness falling number bia afro na nipa ne se ye fle na kosi enam se na me de akosi benya na o se crystal be papa me baba ya no to sumienu no sa na wo de enti me na mkoto credit go me phone ne so ena me fle na no se wa bagana na ne Ghana line wo ye de wodi nka de fle bla no nti me ma wo bi enyi e wo phone ne so mame ena me de me phone me amba ba ya na me de phone ne ma no yi number ne de ma ena me fle wo so ene meba wo china meba enti metie ye no na afa ye so wo yale malaria che ne ma ni wo fie enti Sunday bi ena wo ka chem se me mfa akola ne nye den emla Crystal Bell no ena me de Crystal Bell no ko nukura nyame ne me ko no wo yale no wo da ho okay ena ye sign class ye ba na ye buy me ne Crystal Bell ne be fi enti be 4 days time ena wo buy ebe ka che madam fu bi a me ko ahu kire mu no wo bo ame no wo de beto sister nanim ka kire ne se waba enti ne ma no eka bi a me mabọ wo ne hu bi a me mienko ye busuafo wo ne yenko tenase ne yenka asem no na wonje ne ma no wonfa wo munko no kula waka na ho no mibufuyi ene me kasai papa mka chense mfie nan na akohye mu na wo baaye no wonim de nkwala ni diye wonim bla mabele e wo kumase abonten so ha na emle bi krompo na nkwala ne wo menchen no me papa mo fele wo se bla na akwala ne ba ko yale bebo mo jama no ka chense me mabusuafo de wo ma me se wo ba wo mo bechi wo watum enti ye ma enya sa wo bedu nkwa ho ma mabusuafo bechi watum afianza no so ne mabusuafo kwotena ase aka asem enam wuwu nti kura mabusuafo sisi a wo bia amfa menye hwe me ho kire me na me file wo bi kura ese awakọ wo ne de be ma kro na wo ne wo ye no ko ne won hwe ma no wuwu su nti papa ko kura ya je afili nsem se ye mfa ma me because meji a me de ba ma na me ne wadi nso kura nya me ne nete wo enam wuwu nti me niam bebele ya se menuanum na se obi ayi nani ama me se makọ ma wo de abema no won hwe ne ma ena me ne peple so ene me kasai pa me kasai ka chensa akola na wode ne ekọ no se wokọ no wanhwe akola ni ye na se bibisi wa akola ne ho a wode akola ne ba me ma menya de me nsa anye no because emle bi mo je panyin na wode ne kọ wo no ankasa ni nua bema na so wodi na chi oso ye den no wode ne nsa ehihye abaya na se me ba keto a no wode ne nsa ewo wa akola na se me se mama me ba ni fila bijan ho na wo ba sister no me wone number wa ha mo fila no sister ne na chi akola no no wagu na sinsuo akora ne to na se na etu moja enti me ye madwen se me ba ne de nya da me ba bia ne nsa ebeka me ba bia da be ma na ne tie ni nua bema wode ne nsa hyehyɛ wo ba na se hyehyɛ akola na sa akora be ma ne ye fle ni kofi se me boa ma ye ga number wa ha ye mfla no bla sister na ble e ma honhom bone kura bewula me banim akora nto na wode ne nsa hyehyɛ na se sister na wo wone no batam no wo be na ye sisi wo 11 years precious me baba panyini sister ne de ne namompai ba sister ansa na sa de ne ebe firi akola ne so wako wo ba ya wo san abeji akola ne de akola na kokodi vu abib ebiem mempene e ma ne nya adwuma panyini de yefre no ndo kan ni place won de nya ade obekọ na keto ano anadwo na wo papa ne ba fie wa wo hu no no sa mimi ni ho ma wo fa fon no de afle wo papa no wo papa edi nkomo
enti school a woko division e wo so ame Roman nchen ho me wona say school na wo make say madam fo no so omu ti a obi ani wo a wonni me ba ne kro mu nimu no Elizabeth mi fa me phone no papa kasa wo phone so ahye ni say da say no omo beko enti mi ko school mu am kwa ka say Elizabeth papa be kwa say Elizabeth dia wa be kla ye da say wo ko no wo di afa ni wo hu say san wo ba no wo ko baabi Mama, yes. Ba ya me kwa ka se me mane mfa akola ne nku akola yi su anadwo na. Said yen. Wo bedi wo papa chi ne nakọ. Mensu minti menje ne sa asa me de neta. Me de na minim se nka wo je no de nakọ ahemkulo. Na nka wo bekọ ni Cote d'Ivoire nka wasan de me ba abele me. Na minim se san wo tam akola no Cote d'Ivoire no de na ye den. Ekọ. Ya pepla akola no akola ne fo so so wo ko papa ho. Waje ne ho no papa mkoti ukara mekwa kan wo bo mensa bra odi no Cote d'Ivoire no wo ni gie mu na wo mo odi ne ko no wo bo mensa so ne mensa ye ho no ye say egu sister Higa phone so sesi o mitwa ni na de mekọ police station ekoye report ni na mo de card ma me se me nko na me mfa nko ma mekọ a me de paper ne ma obi ani wa obi anye paper no e wo fie wo mo papa na se mo be ka chem se ne wo ba no me nana no wa bekla me wo so wo de akola ni Cote d'Ivoire nti wo de ne ko enti ma me sisi a me meti yi me ba no minim ba bia wo me de wo je no minim sa ahinkuro e na wo de ne ko makwa ahinkuro yesu woni ho enti won de ba bia o de akola ni ko bia ne number so me fle de bia e ko nso wo mfa ba bia wo de me ba ne ko no menini ni manso twe wo no so ye ne ba bi enti me ka mabọ no wo metua na won fa mame e ka ben e sen obema me 100 million because if you na ye sika 6 million pe en wo de maaye wo ko obra wo betu kwan wo tu kwan no kra de wa ma bi wo ko ma wo pe me number wo nya wo mame na de fa madam fu bi so se won hye da na da me se wo de ne ma e ble me mama tonti me fa me number e ma sister nam de number ne e ma sister na san na wo nya me afle me eno wo send you 20 Ghana mienu miensa 6 million enti ni 6 million no de send yen 100 million so de mamia wanting is 6 million enye de enfilimu na nka ye no won fam sika ni so mi hia na animanimu ya because me de ka me di tua enche me hia na animania me mpa ne bosome na me mpa ne na awotwe one family me animanimu ya ofa 10,000 me we animanimu ya na wa wo hwe be ma no ana ne tia na sa 10,000 oh wo benya bi wo buy ya no waka kire me se wo bo me na mpa nka se wo mema wadam wo bisam se me mekura die medie kula mini bi no ono so am ya police fo no kula mpo no wa ma wo musika onika pra wo de ma so amefo ye police fo onika pra wo de ma wo no se ya che ne pen wo mewu akola wo to akola yi twene okay so amefo police fo na ne koche no mo awie no mo se gya no nti oni ne ten fie oni ne ten fie me na acha since asem panyi wo me ne ba panyi ni wo 12 years mo je ya na say since aye ni ho bi we ye ne ba na be ma fo wo se anya ne ba wo no na sem a wo ka no wo se akola ne nya ne ba ye be ba ho die nti a wo ka se akola no enye ne ba no sei ne ba panyi no be ma no ankasa nua no o nan ya sosori o de ne se wo na se amesisi a ya akola ne de aka ho akola no wo ho a aye honhom no ade ne se rewura ne ho eno ya trouble foforo wo ho wodi akra ne tu kwan wodi ne kwa baby say abija trouble foforo ho ye say wo se last akra ne nya wodi ya u be kirem enti atiefo onyi wa fidie no free ha wei eye ni so no ene wo yiye afa ne be ko into details mamema me nua be ma akwaba meme na mo akwabo mejo so amako MC mako boko de boko papa na wa de na ama ne nyoboko MC me masada me se me nka hwe MC asaibu na wa no international baby awu nti ye ba wura yen fa na de ba wura ba ba ye kwaje to kase adu to kase ye kwaje no fo kase ya sesi anso de nyame adom wa wafu so ahye eno so esi e de aba eno so ne draba ye twe afuro ni nyina ma bibia ye kama ani ya to adi bibia sesi ade say o ba ne ehu afudie be akra ye hu biem sanity ya mi nsiramo ye nkwan yo we de mako me da wase pa na we de awia de ye de nchi akese e be free ba herbal center ya so ye ne ye de ama ye tifu nyina ye be transise na oba de ye adom na se na wotwe basia na ye ba dompe ba kase ba sasabro ba mi chepe
ba misisi yare bibia bi wo ban mu enti wo se ye kasa wo ya so wadaroma na wutie efize nyankopon ankasa no wode obia adom edema no ba na kofi ba eye echamfo ba de ode ma no ye ahaban na ahaban no nso esa yare ankasa na nyankopon ye dey ode dom no edisi ye betena se ne ye kan yare bia ye boso amese otu anamon na fo ani kire ba heba center enye wadwene se oh enutonfo no ya kasa ya tia bre he maame me se wote bra nso a wo nan na be ye wo ya mo akasi enti e wo se wo nso ba na de wo betra be so hwe na aba na gi wo ho na abehunu se echamfo ba enye kasa hunu na dede bi ne ye wo aduru ankasa ye desa eyare enti me se matiefo nyina ne mahwefo se titru da ne da nyina ade a wo de beti ba heba center ye nka agyaji mu abodi ni abasobode eye enkase mu yare na da bia ya na meka se kase wo nipa kase wo nipadua ni mu no se yare ba mu a na akoye se wotoka edi asi wo na ka no wa fili petro emma ana wi engine yam no se de na tai ba akokora adwusi fom a enya de obetimi amuvu ka ne da ji so ko obi oye tai ho no aye dai wa yama na afika na timi etu anamo sa na nkasemu yare akoye se kasemu yare ebeso wonan a ebeye din se wobetimi etu anamo anante se ebeso won sa na obi bia ade bia wo ye bia ebeye din se wobetimi aye enti na de bia no na kofi ba me ba afidie so se bra na nkasemu yare na etete ono bra na ba heba center yemfa ya haban na editi dwuma no yemfa ntu yare na sema mesro me kasa number no na ebe mesro je na fe die ekeke ni nyina watimi de wani a kire ba heba center ewo atonsu agogo me pa cho number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana yetigo no ye 0272 50 00 12 0272 50 00 ana me pa kire se enkranfo no so da ne da nyina me ka number we se eya amomfa eno se de be ya mode ya be pie tema eye 0244 988 004 0244 988 004 me pa cho da bia ka cho se o pe ba heba center Kumase ye wo Kumase atonsu agogo government hospital kese na so nachi ana ade behu ba heba center ana fe wudu ani kire koforidua mpatam nso a ye ne omo sports stadium no ana di enhwani mu pepepe afe wudu ani kire nkrampatam nso a ye wo bi ewotema a ye wo com 16 lashibi a ye bemba west club mesrew oba ho a mekasa ya dane da nyina ya na mekasa no obi ade bia wo bia no utasi so ebo ho dawuru da bia efise ba heba center me se ye won kasa mu aduro papa eye broni o se bone kasa mu yare eye dompe mu yare de me se wotu wo se eye nsu atotoyi na se wo sasabro ana aka ne ho ana wuntimi nya ho hwea kafra oh no na bi ebe mi kromfo aha sa lete sa wo adura sa lete enti se kasa mu yare na edi unya hawa mesrew pra ba ba center on se ni padua no da bia maako se wuso akora bi enso an nkasa na dozo nketenkete na mo na wunyini na nkasa na ekeka bom enti akora enso an nkasa dozo che pani die ebe keka bom na oye pani enti abire bia no behu se pani ewo sa nkasa mu yare no enso wo nkasa mu yare ne nsu otuto ya emu aba mu se me kasa se wo kotodwe na ye wo ya kotodwe ni tutu doctor say kotodwe na ebi emu abia me se ni nyina no wo ba heba center die kotodwe na ye bia no ye besa wo yare me se nansen ya papa bi ba ho a na nachi kasa ne mu abie mako me ka kire wo se papa yi so ano ede ne ba heba center me se papa yi babra no obo enso papa no wani bosumi mienu kura bosumi pepepe se si papa no okonu krom a ye sehwi ano oko a obeda ho enso na wo de achinchina anu ntimi nya anu aduru e ka no abo enso obedu ba heba center na ya hwe ne yale enso sike otuaye no eye kitwa bi enti doctor to ne nsa afre wo se wo nkasa mu haw ne amane eti se wusisi na achi akohwe baabi wusisi na mu ye wo ya ukotodwe na anwonwo no
ukotodwe na keka eye wo ya etutu a ne nyina no fo ani kire ban herbal center wo spinal cord wo chika se no anase mu obie ana yare abom abubu atofom a wuntimi nante he ya ye bebre brane hwe wo de ne ma wo mesi ba bia wo ne nam ne nyina no me de me ka che wo se utu sikagu ba bia wo du sika ba ebeboa wo eye ban herbal center ye wo atonso ago enti mesre wo ma me papa wadaroma fo ani kire ban herbal center na nkasa mu yare bra ni entu ase ma wo ye sika ye eye kakra bi sesi ensu oto efom odin enti nya wadwe se wo doctor ana kasa wo hwe de ne ni sika sem de be kakaka da bi me na mete ya me kasa ba herbal center ama no ma ba fom kama se de be ya obia benya na yare hwe enti ma me papa wutie me wo yare na yen kasa mu yare no wo sisi ni ukotodwe na etutu wo no wo nan na mu ya wo ya na dane da nyina mu ade bia mu no fo di che ba herbal center e wa to nso ago ni ensa wo yare afi ma ko dani da nyina stroke edi nkrofo bebrenya stroke no estati a obehu se nipa bi wo de ne nasi wo kura na ne na ye titiriti ne mu twe no enso wan hwe no ama ba center obehu se abadani stroke abeto so na da bia ya na me ka kire matiefo se ba center nya bia wo ba ya ne atam adura ma ye wo mfidie wo wa ye de hwe nipaduanum ehu enoma asie nipaduanum a edi unya no wo ba fidie ni beyi ama doctor na nakofi ba obowura demu a no akoyi hu aduro no de abrew odi aduro no ma wo emire tie bi wo say yare na nanka wabɔ ho ka bebire no na fe ba center tu sa yare na se ama etimi so stroke and wo ma me ana papa bi so sebi na no achim ne nan ɔtwefa ho ne nsada ne ho a wo de ne ba center ye wo stroke aduro wa de ba ma no ama ne ho atɔ no etimi sofo ani kire ho afi upa ba center nimdie mo doctor ya titi obi a oye massager enti wo ba body no ba bie ni wa e wo se no ma bibire ho anya aduro na wo se nipadua ne nom ebi wo se ye die nsa emiemie nipadua no ema nipadua no etimi sisi so eno utifie na so wo pese wunya saade ni bia odi wani kire ban herbal center e wa to nsu agwa ebe ye bia ma kama ama ho ato Mr. Ba center dani da nyina ma no muti a ye ka kire mo se ye de eto aduraba ye de ahabai ayenku a ye de yeto ewe enya pane asem bia Mr. se wo pese wo to ya akese wo to ya poti a Mr. Bra ba center me se ye number na ekeka wo de efre ye di nku bi be mo ama ade asrato no so me se wo to no se de besi apagya na se de besi abobɔ kama mako sa nku no so ne eyi ntoa no ma ne yi shape kama enye se bepepe gina soro pere dabi eye kama na ya no mu ne pebia enti Mr. Bra na ba center ye ma etu aduro ne kama me kasa me ka cho say ye di afuro aduro nso aba Mr. wo ye oto na aye wafu bebre omoto na kodi o mu afu enso ye to no ma awia afa ye wa aduro nso e de betwe afuro ni nyina ma kama ama won so wafuro no aye kama afa da bia ne da nyina me ka kire wo nkrofo o mo abodam obi wa wabodam da onya hunu si wabodam wo na ba hunu si wabodam entidi me ka kire o ne se wo se wo nuan na ni so aye hyehye afa wo kasa wo ye no ma bia ensem fata fo ni kire ban herbal center ne ma na duru afa obi wa no wi ni saa wontimi nyai ededam na ebe so ye ne so a wo pesa wo ba oja wi nom oja ensa no mo a eno so wo ni kire ban herbal center doctor wa aduro bi me so wo de man no mo a wi pampan awurade ontie biem efa ne so kra obefe ensa pampan efa ne so a obefe enti saa no mani nyina ha obi ewo fie na o tete se onya ba bi emfa mesrew so pese wo ja wi ene ensa no mo a for ni kire ban herbal center e wa to nso ago afa da bia na me ka kire se ema ni bebre awo no enwo ayede ama mo enti fo ni kire ban herbal center na beje wa awo ni emfama kompo na edi unya fo ni kire ho ni emfama me so je number no na afa yemfa kasa ni nyina emra awieye me pa cha number no eye 0244 08 34 82 anati go ni 0272 50 00 anatema for de no eye 0244 988 004 me pa cha ye wokumase atonsu agogo government hospital kese na si on nachi ana do ba center oforidia so ye no mo sports stadium na hwe animu ana afen so temanso ye obi o com 16 Mr. Fire ni nyina beda ba herbal center na ya haba na editu nkasa ase ne yemfa ya haba ni ntu yale ni nyina ase ma na fe yare ne ho to na fe wo kwa obeti esebo ne mra eye ba ya de atiefo nyina ase yeso ya de wase fe yenkwai na ye ne Joyce enkonkotoa ye nkomodidie ne so nda Joyce akwesi agema iwuhia no wen
Debbie said you know sikasa kase na mama sa Pacho Michian ku Abidjan. Usha na Abidjan. Pachani. Nti wo ye de ni. Pacho me ye ku apim ni ba du nkwa na ekwo wo me. Okay. Nti Abidjan no koye dan no no so ba ye dan kwan be so na e wo an ye kwo wo na na sa de. E bia wo firi ha be kwo wo. Ya wo me ho. Ma wa no so ma me. School no. Sebi na papa na nani efila. Enti na blabo no na emu odene. Ene ma medi madam bi achi ene ne ko wo se me koye adwuma. Enti adwuma ye no Abidjan mo to wo ma ba ne ntokwa ni mu no. Na mi baby atini abobo na ye we ho pa na ntokwa na ne kese na ewo. Enti adwane ye mu mimi dwane no. Ena mi kohia no. Okay. Sa ne koye. Okay. Enti Abidjan na mo start abrabo no. Enti mo tena where the say ansa na mo ba Kumasi like mo ba Ghana. O me de me hia ne na me ne ewo me ba panyin no. Me ba Ghana. Ono anija me kwan. Ma me bae. Okay. Me ba na menyam. Na chiri ba no. Panyin ne na chiri ba na menyam no. Na me ba Ghana. Okay. Eti me ba Ghana na me hwe mu no na enye na wo manye miska wonya me hwe. Na me ankasa me ye de me sim sa de amesa atoa no. Abidjan ho me de nyinsen ne be ye den. Ebe toa no na wahwe me. Eti me ko Abidjan ho me ko ye na anche ene wo san so ma me ba se me mfa me ba no panyin no emle ne maame me mfa panyin ne mle ne maame e wa ha musi enti me ba ye no me de panyin ne ko ye na nyinsen ne na e wo ho mu anka wo se maame ne kuro nko timi ka se bia sa da wa bade atena me ha na me hwe na wo na uwi a wakọ maame na anya se maame ne ko yi sika 400,000 ene de maame se me mfa nko ene wo je yakola no ena me nso me se me ama me se me ti wo mu me mfa 400,000 nko tena du nkwa ebi nsida obi amenyem hospital kula mi nko bi me nya hwe me maame mo kula mankla wo mo na me fa so pa na me kwa Abidjan ho mu straight me di nyinsen no ekotoa no wo ho ene me kwa no obi sa me ade na me se ade na maba wo maame 400,000 wo de maame 40 cedi ya de bobela wo Ghana ene mla ni bia ba Ghana we na me kwa hospital kula kwaje card asen ye beje me na watam 40 cedi dia ma me se me famila dunkwa nko tena dunkwa enti me di nyinsen na ba ko duva ha ma ene ha de se wote ha mo wo behwe me wo hwe me ama me woyi boso me miensa ene wo se agya me kwan se me nsan mala me mefa akula na wo ne maame nchen em se maame ne ni kunna kasa aba wo mu ntam enti maame papa ne so wo be poison me ba no enti saa dia me mela na me mefa me ba no precious no panyin no ena no wa asem na tie ena me ba ma awile ho se me ba me beduru asafo anadwo me fla maame yi wo fon so akola boso me miensa nka maame yi mponka so wo ene ama me ba asafo na me de kaa ye den aba befa wakajem se yempe baabi na napa na ma befa me ba me pe baabi nso dai e ma de chime me kura na minim baabi a wo mote e wo kononom ho mo me fra ne phones no no adalete me a e na me ko kononom nti woni na transfer sen ni me na a che ne se mbepa me ne ba panyin kura wo 11 years me se me minim ade enti mi enche kimfie ne dodo nti ebra oba panyin no akwasi agima enua edi ne serera na se no ko report to police ko ye police case me pa cho there bi adan denti ma ko report me na menti wo mu nchen bi na me menti wo bi na obefa akola no de akola ne kwa Abidjan ho mo e no fa sa wo nua kofi no enso ka ho enti akola ne ye de ne baaye ode ne baaye ni mu e na sister ne ye den ehu se saade no e wone ho mu bisa ebia na nye no kra bia na ntofe efi akra bi okra no a on shadros no obomu fom ne fi kona se o ma ye bisa no sister ne bisa no mu bisa ami bisa kwala no wakachem se aya kofi e de nensa wo na kofi no wanya fi sen kofi satam na mimi hu na kofi ne bia na obe 10 years asisi akra de wanyini wa ye pemi kra sisi akra mi hia na mi hu no kofi na American enti ama mi mani bele park se mi hia kofi ne wo ba bia kadwuma mi di bedi no na ubo be ma na mane akwese be ma wonim se dia ninua
Kofi aye mobano no. When woba na nsan ya wo be fasa Christabel na ko me ka chen se wo unua Kofi se ni no wo ye. Akra ne kula ka che onso makata so. Esan se ye abusuan asem nti no me ka ye mo se enye no kule. Enso akra nipa wo gi akola ne kwotena ne ma ne number wo phone we so. Se nka me de ma na nka wa frɛ na sister ne bla nsa na ene me ba no. Ewurade aye na doma saa de na fili ne so no etia ma ya ka kura ne kula sa ne papa ba wo papa so wo be fo ndo ka che ni place enya de wo papa de wo bedi na chi akoda ada ya fira ne ka che so papa de precious ko no Christabel ne ko no de wo enya nko bi ya se akura ni si cross go fi wo so wo de nyame ase se me boa wo fira sister ni sisi a wo be ka che mama bla ma ble wo kumasi abonten so ameto kala kumasi mu nyina a wo yi movie no omo ma matalia de share me bawe akura we bosumi mienu na am sha ase de akura we ko okejetia ekokodi pa me kwa na nwula ekata me baniti me koton amango mienu sister bi toton kokko e wa de hyeman ade na wo na akire wo na ase me mama me bosumi mienu ma me na de akura koto ade aho chile de medie mpo na de ma me be ma na wo akura me be ma na wo no se be ma na nya ne ba ma fam papa me be agyankuto na twa me be yi kote ma me akola we asam ne me de ko abusuan ya fam ya fira o mo toto papa so ta agyankuto na twa me be yi kote se agyankuto so tie mu program ya me se wo bete wo ba no kwahwehwe ne papa se be ma ne se akura ne nya ne dia die nti no obeka sa akura ne nya ne dia there is something there bibi o kire me ma me de mini wo se ba ne nya ne ba woni ne wa ma sen e ma mienu penny no precious na Christabel na we nso de we kura be obi nam de to efra na dom what it is say awoka me bisa wo say woni ne wa ma say wo se mienu na me se bobo en wa bo precious en wa bo Christabel we nka ho ti ne papa we man on ne ba no no nti ade no aka so ne wa ma me ensa ma da bi o so obisam se minim se wo obisam se menini di nka wo ma se me se oni be ma ne wo ma se enkwala me ensa adom ne ketuwa ya wo kula mi wo se adom nya ne ba Joyce we ji dis adom be ma dia ne ba because wo ken kan wo yi be ma ne enka je me se wa wasi bi aka kire mi nti wo se anya ne ba no no ma nti me so me mfo so no di wo bisa se di nti ma mi sa no mimisa no so asem ne back no wogya ye hokoye no memensha da ne ntina ase eni nkom wokwa mi se mani se ekula manfa hu ni bie mu da kosi se wogye me number wo fele me Joyce ma bia wo be ma ne se wo Cote d'Ivoire ho me ba twa na wo Ghana bia na wo de nyinsen no efiri ha ne kwan no no bogu so embe me ma ne se wo mo bo date pa tie bia tama wo ye no enru onu ni date no boy no enti no se akoda na nya man de miminim na wafa utama wo ba Ghana no wo free Cote d'Ivoire ba Ghana no wa me fa boy wa man fa be ma bia na ma na me hu de wa me hu bi si kire me fa me nkwa fa be ma na me kɔ wa ho na behwe me ba na ma na se ho kire ni wo ba de he wo ba ketu na wo se nwura ekata wo tia na de ye adwuma no me pa twa wo first one na ho to me na me ho ntɔ me no kra na me san wa ho kire mu na akwa wo second one na ho to ho kire ne saa na me ensa enti na saa de ba wo miensa na da wo ho na me de ho kire de da bia me na mu betumi saa de ho kire akwa akwanyem me mfa bie ma me gina maka me ho ntam se onya den se be ma pa die me gina fidie we so na meka mama de ma famu no wa enti be ma de kasi be ma die me mfa be ma bie mu da what in fear saying ma me mfa be ma bie mu da me 35 years be me mfa be ma bie mu da de efo nya kan samfo na da bi sepa me mfa be ma bie di se be ma me mehu se ne nsam wo bi wo ni fie na wade me kwatena ho na wabua me eno kurampo me kwakoye family plan me ne nwo na se be ma ne so ngo de me ne nwo me ne betena che ansa na maye de me wo amawo Joyce enye sa pa dia mama makwa ho kire mo bia na be ma ne ngo da no ono so pe ba no so be ndan makwa ho kire ma me nwale bie mama Joyce me se efa ho kire nkeka samfo enu kurampo de bia me bompa me ka kire nyame se konyi sa akono ni mfili mi mu we ma ne ma me ho me
Tisa bia me pebe ma bi kura wo mabla bom ne nada na ma se oto na se waka se o so ne be mada me bompa yesire nyakopo se wonyi sa adwen ne mfiri mi mu misisi ade me ama mabla ba me pese me gye ne se pese me ka menya sofo ma me bia wo firi nyame a na nka me ma ye de na me di nachi because me kompa bo wo ba bia agura de ka kira me ani se adwuma se me ye nse nyame adwuma wo se me ye nyame adwuma so ma so le komukula no enya Mama, blow me, blame me, so be a winning. Mama, and your friend, I will blow. We'll see, or Baba Kuno, now which the woman, man, and think of finishing Sabe, and I was not young which ran the call woman, you know. What did they say? My one channel Saka woman and son, Bama, see, dear. Met to me, Frank, I said, Mamma, one which baby, I met that is young club, I will walk, baby, I met that. A chain kukobuo, and we nameda, and that tabo Danny, I will bona me dear mamma, and she says, me come as I want to know. Me blow, me blow. Why would you more? Me nimpo for be our baby. I just send your heart to Another could jam baby, you quite a mamma sama. Woman last to say was a Michel, and yes, me near what talk, me near what we are say. So I said, me boy, baby, I'm a dumpo. Mamma said, man, I fly, both there become so much now. Me blow, me blow. And she said, you are Ben. Mamma, ya Juma, see, crammy crash, can I do me some man? Shit. Me kwajia sakura se me de ye adwuma na onkwala ni nti mama nti be ma no send this sakura nti kwa ne se na wo ho a woni o moti ya ba ko no ba ndia wa be fa na no de ne ko nti akwa miensa na ka ba ko pa na wo ho akatu na wa me chen nti woni ne se hene me mama me twa me ne ya ti be bia me da me mo na de woni bi sha fo mama na busuya bonne me papa we ya kra ya chapa dia kra ya dia fi me Mr. Moment trans na we e be se to aso ntimu de we second case moment trans ni nya be ma no ne kasa na fe ye hu die nti a nti se wo ba wu wonti de wotu am na sen campo e be ma wo kra nya makono se me fa be ma wo hiya me because me wa wo chire mo me wa wo chire papa o ma ne bi nkwa ya ba bia me da e be ya wa yule ho a anya hwe wo de sorry ye be hu de ye ne be ma no be di nkomo atiefo asam no areho Pastor Julius kafra ahun chira ye o ahun chira ya odi an odi onyanye wodi fo ba o waso won pe onya obi a obedi na chi onyanye enti ope obi edi na chi ansa ti onyanye we ye incoming odi enti no ye fa nkoma mama part wo huno enko bebo ano agrada betimi dabi me pamucha wo papa try ye be dedicate aso papa se ma ye ni o wo ma me no ankasa on wo ma me meti we me dwene me ho enya agro ya me twa me chwa na pa ma mesramo ma no nya ya meti we me ni pem to ai woni me ko na to mpem wa me enu mini mu ya ngira na misu nyole mu a nyole mu a mini pem to nyole mu a mesramo omo de oma no mesramo papa ko hu school me pa cha onko don't send me there man ye angel one papa to kwa so angel one o ka kanta ka kwa ma oni ya kwa ma manu ya zanu ya ela ka bi a cha wo ma lenyine me ho Pastor Julius Papa ma me jo so ene first guest ai ya da nyame ase osoro nyankopon aboa ye ya buru akase ya buru ye pa na ye hu fesi ye nyame so they say ya tabu se tete o say ai go bu no so mbai who jobless was who jobless was guest ya nyumni ya bo shiraya ya bawazenya nase enkwanya zumje
Oh, and Granny Azunje. Azunje. And Granny Azunje. Azunje. And Granny Azunje. Azunje. It is Go for Sarasa. Almost go for Beku and Fema. We are saying, and you depend on to first August. And you was so many watching. Joy of the Light ministry or Kochia Fetia. Apostle Joseph and Cancer and sorry, ma, Chompa, and I'm number boy them no sia. And he shall munina. Ma. Okay, says here. And also come be 2 4. 2 minutes. Ma, my rasi. I think say I deal with young Kana Ghana and we are Sinti. The me say a man kasa I almost as a more low self-esteem. That is the problem. Sure. Omufisa say just say minya be ma bi no so me mu. And I rather ye ma don kwa na minya be ma bi ankasa be ka me bre nyina to atwa. Ma abusuafo. Anya me ma na ma amanfo bre to twa o. Anya me ma na ma amanfo bre to twa. Oh na mo ko fa bre ni bia be ka ho. Ana munya hu ye no. Ko fa bre ni bia be ka ho. Na minim de nti a ma dwene se asa onya be ma na afi na bra boy complete. Am say na so funu preach kire mo bara na mi preach fufu atire mo nya no kra say on ware ya onya complete nya no kra ko busa o ma ware no ko na ko busa o oh eti saadi no hyehyɛ wo ma dream sister yasema okay uni kwame friends akwasi obolo ha kwasi man kwasi kristo uni akwasi man kwasi ayi 15 years now wo deal here what do say obetimi akwasi man kwatena na uni emperature mo twa no 30 years be man nya ho ade na wo sabi adwene da utimi ne san say na opesa obo obra na wo se kire ne se dua san so ka cho so do be ye ho ade no obekwa ko bibi opesa bibi no be sibra na ba makasa se mo che wakasa sadanara ma mutie me be makasa abusive word wo chira sanka sadan ha so a show wedding ring wo twe abom da ko ni na he on sa so ama me wo tugu ba bi ko pa ba bi tena wate oh na minim se de chama wo kra ye aja se be mayinti na ba ma kunu kwa wate wo obusu de se de Christopher de wuntimi nya ware
me ye kun kwa wo sim Tenamu. e ma mo money no Tenamu. na babu ni nyamusu na yeso no wan kan kire ye se o ware ya be man fa titim kan kire wo se me de ba ye ho ade no ka me je wasi wo akofa basi obi asebe we tutu ni a obon tutu bra ono kwa ho ba won foso a chen wa ye metuma kwa ho ade eja wo a wono da awo miensa na osisi aware we ho do how adwene problem abam ma e man sha se nwene e man sha se mo madwumu en ba ma ba ahia na omo mu ma reho kra ye be oba timi hia be ma be ma no ene ne twetwe mpran ne deda within short time say obete ye say in the next month be ma na one deda ye e kwa akoware oba one ne na ada Yes. wo ndibacho wo say ya madwene mo sen say ya mo tesa news ni announcement ne invitation card ya na madwene mo sen ma be say me tu mafo ne say e mama ye nya de ye fetire ye ko 5 to 7 ro adoso entwamu da ba oba wutie me ye wadwene say obo be ye den se be ma nya na ju so be kwa kutua wo ti ade a o ma ne hu wakro mu da anya sa ye be ko so yusu mu sa ade na nufo ya ayefu kan ne ye hu se una ma wonti a free to 2 cities kwa ma funya fo ka wote to tum kwa kote empom wa o be nya bi ahwe o fo be fabrika o be nya bi ahwe mo ma na ye fo ane ye na mo nya ya ane ye mo so ye be fa mo fo sa na mo am kwaku ama akwasi amankwa o se china obeba ma mesren so omra because ma amene nyini ne nsem ne bi nsisi so ma ne because nsem wom ala abusua no mama omo ane ma amene wo problem omo nyi ma amene ntu ti akwasi amankwa ba china mama ya beto so afiri ho na nsem wom ne ye pie na etima bo tiefo ne bi nsu dia ye adesu ma mesi akoma mu nsem wo tie a suamu ade na beboa Nyamishra. Anakia. Marco, akwasi amankwa ase wo beba. Na wonu anenu mu asem. Akwasi, wo se wo beba de ye twɛn wo. Wo ma no wo hwɛ wo mu. Nanso so enwie. Endioma bi wo ho a anko yie wo ho. Sese wo se wo ma obeya bɔ abrewa megidi se wo so wa bɔ akokora. Se wo obeya bɔ abrewa de a akwasi wo so wa bɔ akokora. Enya 80 years no so. Eya na da wo be fa young girl so no omo adwiri nyina asɛi. Young girl tu ni na fa ha na woluma ensu oluma na young girl fa he na young girl wo yedai na young girl wo yedai fa size akwasi amankwa ma menka nkire mama binum se wo se me wo 60 years metumi afa young girl me wo 70 metumi afa young girl me nyini kra me de medu de me ye ba ma metumi a obua mu dada mo ho me ka no kra kira mo ne ememe yi mamu fa no na da mo ho se de metie bia no metumi fa wo ba me pe wo boa wonsuru mu gujem se de wo ba na wa fa no na didie mu kra no sa 40 years maame no oni di sa 50 years maame no oni di sa na didie mu ye different young girls we didie mu ye different se de ni padua ni mu sitia no wo akokora no wo de na ente sa sedi wo pese wo si yano no enti wo de ma ko emema ni bebre betimi aka one young girl ne ko mpem wo se wo ya akora boni obua onya akora boni enye wo size sedi wo besi aye no akokora wo ntumi enti emamu na da mo ba bia metumi afa obua ne nsu gujam enti se wo si maami wo ma na bo abrewo a wo so wo ba akokora wo nya ne saa enti mususu mfa nyam anum na mo fa ntum ho na mo me anwene ye ho se de oba de na manko ba bia na medi ho awerɛho se obedru se just wanom nsa ansa na watumi ne ba ma wote ada na kyesa ye hu na kyesa nyuma ekolo ba ni trimu no adwene na sen odo ni nyina asa de na wo pɛ ne ho no wanya ne saa na kyese wo hunu kyese de wabrabo na wadrumu no kyese wo hunu se wapem enti se wo fa ne saa enti se bemma oba wo ne ne tie se wo ka kye akwasi amankwa wo ka kye se yemusa ne se ofiridomu ba edie na waye ne ho na wo so die na wama na ye akwasi amankwa ya mibusa edie na wama oba no waye fence no na say no ne wotie na sesi sen na wo yere no ne wotie fence no na wo yenya obi ho ade na ne wo kra ye se wo yere no yisani ade ato ya mamra ne so ne kunu ne yere wone na tena ache abusua ne nyina annimu no enti de ya ka ne se ko ne ko twia bibi kakra bi
na kofa wa ade be da ya betena because mu nyina masie mu awie nti obi a wo yero no ukunu no eno ne yade ato ye ho so wo nti akwasi amankwa abrabo bai na wo de oba ya framu se wo mama me no 30 years wase ya eya wo ba maame wajimi a wo ba maame okon nu akobura wo ne na wo onam nu obodam a wo ba maame wono wuhia no na wonu kra no wonum se de wo mna dwendwene aye no wase na tenka nyina wase na ho ofa nyina wase ni nim die nyina akwasi amankwa beka bibi foforo kire ye nyai wo ba we sa wo pano a ko na koye die sese wo ye mana ko ma we ento ne yam enye sa wo ho nto wo da enti wo di akwasi amankwa so be ba bra na jai se moye monyo sa mema no moye monyo no wo kun wo dem ne yeso oba na wo abonte no okasa dodo onye asusu na wo kun akwasi amankwa ye twen evangelist Mabe, yanchia etiefo, ni ahwefo nyina. Sister no, say fie wona ankasa no be ma no nkrofo no enhyeda ene no ngiri. Na 2, mfa nhya kwasi amankwa adwunu pa se. Fantini ba no oye de sa no. Omon pa ye se bibi nto no. Omon pa ye se bibi nto sister. Se Sinabia ne jinabia wo de girl ya ko jina sisi a. So ba wo be da je so no mu sansan wada. Nyesa onhu enti no na sese no em se ensa no na ene peja na tenka. Control. Ase nipa bia no nsa ka wano wa tenka sorry. Ti so obi adu level bia abesie kura no je se. Okotwa kakra budidi ambisi akawkura no obedi agi so okutwa se nipa duru sa atebia no a na nyame ambamu a na esei na wa sa de atwa wo ho asere ne se ofidwomu ba de no ye no na ho so ye wo ba de na ya wo to na wuram so wo be pen na dade a e wo sa wo to bibre no onu so na ni huna onyai obenom because person wo da so amno masa na wo fa obi bana de ni wura sa atebia since 1992 wa hu so uba ye no ade ndo be tutu ni wade na fe na wo kan se chi obi ba masa mesra wo baby a sa ka akra sa ye me ya no se eyi on hwe sa asaf market o guess we to talk am on brafo ebi ba ne bi kura pe no atoka kwai no toka ma we what to be ko bu sa boys na ya toka as na wo se ti bia be na gas ndo mu fam wo ko asaf market o da be because you are one cause one who call other bay current situation I do for fam and teacher say onu so nkoto bi ma na da wansam ho na me kwa nkoto bi bia ma nya ntwa me pieto ka wansam ho ene ma sa ne the earlier the better fa no come na busuafo fa ne come na busuafo na fa o structure no be transfer market ho na man to ma wuni we jimi kasa jimi kasa yantie wo side e ban sembo akeka enye ente sa wo kasa situation ade ma me yagine pe kwa be fa so abeyi na firi mu na ye nhira because anya sa ni nisu eso fom nya wo be pira se se wo na wo nkoda na se ma me akwa winsani dia de sa wo ma anya dia be hwe wo mu onti e be sero ja kwasi wo si kira wo be ba ye na bra na ebeyi wa no ne ye hwe na me de nse kira wo ba wo kasa na be ma table na dane ni ahwe ba bi asusu ade bode ho be fa ami hira dane a ye hira nka so yo oba ntimi ye be dane dia odiniti na be na ntia ko fie wo hu na sa me bi na wo no kurani e dete ha na yire ye nkwai na wie su we dia e de mande o sister susu de ante se dia na ye beto aso ntina ma anyway see about first story no ho meto na me dwendwen na ma bi wo me se ma me na be ka ne de but won se microphone so frefe achi e bia ye bedwen se o mo ben papa no mentai obi achi de but ene kakra bi na meka ma emema enhu sa de we eda na ye discuss won se ne ye debate wa ha se ma ne mema hwan mama na me kan ade bi wo me page so na ade a na ma ne discuss nya ye se oba ko awo achi ba ene ma wo fem me wo wie me nya bi depression kese pa
we depressed. Depressed. Man, on say anxieties. Oh, kwa me say na me nya wo me da wa say na me kwana ma be. Me kwana me ba no me nya ne. Me kwana me ba no be ba no wa ye say ye. Ene ma bebre. Enti mesre mema. One thing I'm a person ne aba me mu am person me kan ni. E mema oba se wo pe no se wo mpe no. Onya wo ma wo. Mesre entoto na se. Wo de se wo wu mpa oyo ba. Hu ha wa obesi ne oba atna akasa. Kasa ne bi o he mema bit me abuse verbally. What one ma de wo ho be ye wo no. Ebia na be ma no kra no eyabufu ebia na you don't even mean it. Exactly. You say that. Ebia ntokwa na wa no atra utimi your oba fon ebia na eyabufu o. Ena ma o kan. And some me ene enu me to na me kenka de ba me tima say na ye den kra na ya eduru ho. Say wo se ubufua to that extent. Mestre. Me de kakra bi na make up be ma ema munso ye mu yi. Wa ye oden kra e wom se abufuo be ba de but ye control ye ma o say that me kan. Say de ye san me ma he. E ye me na asepo. Wo be ma wo me na asem no wa bosopo. 1 minute asem no abone po mesre mema enti mesre mema say de otie bia wanya wo ama awo mu nsem enye izi nyame nko a nyame ninim mesre pa nyame enshapa na nare ene yetene nka no ate pastor Julius nka na na kria nka wate evangelist Samuel Mensa nka midin ade Marcos program no eye akoma mu ensem station no eye akoma FM enafe onua TV so ohwe bi ewo ho nyame sha ebo by 10 ede kono a yenua onua TV besen repeat program yi ede ama live eye she say awia yi she say ane ono ena ye me makeup si na fe wasan ama me cutting yi ede ahye kama ya me de ewo ha she say ewo Kumasi Sports Stadium wani Unity Oil and edition mo cutting na wo pe Rivon konro ya na me shemi yeche ye mo wo mitri so enu nti wo penwi bibia de akoba bia Kumasi Sports Stadium Unity Oil no opposite ubehunu she say and now behunu the Plus Beauty Shop ni nyina ye ba ko friend 0249 155776 0249 155776 and afa Josie Fashion ane eye Josie Fashion Josephine menini ho agrokra say material bibia so wode apaso sim sim say otwitwa na onimstaya opam ede ama wo wei enye ready made wei eye Josie Fashion oba Josephine ane obisi oba ane your friend Josephine eye Josie Fashion nensa no and wapam a enei eheme no Josie Fashion ewo bom so when he meet me the sports in edition mu baby I will be a brochime mu baby I will be a Ghana opus one crying baby I will be a unsubmission style be your fair na nekria she be your fair wakwa year party engagement baby no one say will be a child be your fair we shall be fatawa with the trap never WhatsApp Josephine I was 0243 433 465 Josie Fashion 0243 433 465 0243 433 465 Josie ebepam na fe baby I will be an ode amount we see you are what you were grow fine mojadro papa no wonu mu a wutumi edidi wutumi edaye na oba wo fiti kromu betumi ama fibroid ebetumi ama wo yade ebetumi so etwa wo enu nti wunya se wo benu grow fine about tonic na etumi aboasiesie oni padua ne nane sade ada wontin mu nyina wo benya grow fine mojadro last year Penny Forma award said the finest about tonic of the year e wo miss about Colina Keba Asham Room Smart Ebo was say Fedman Seba Apidan Pure Leaf Chemical and nearby show Biamu Ubenya Grow Fine na Uko Okanshi Drug Lane na Ubenya Grow Fine Fred Doctor it was 0244 596532 0244 596532 na any Doctor Grow Fine any enkomo na Shannon Sumami and we Sakarinsic Ventures ye any adi Zahara enupaba waba bema enemu sen yade no adore wote sade akokuna adore yabe bema gonorrhea anasa syphilis
oba eye odepo a oba me from be me mu ayemre oba me se wada kosu ekumanum no ewo esei ewo agensrepe won manu akotwi ba breman na so wuhunu so be me bia ba okọ wodi aye zahar mission ne G capsules no hwie kapo bubutu edre no so hwie mishanom yensa nefanom G capsules ne mienu anopane anwumre eni na watwe ubewunu sankyene ne ebesie ewo nipadua no emu bema nei waye mre adwumaden enuane ayedi nura hye yedidie ninti emenipa ye mre bema enam so ma bema mu aye mra wodie eye Zahara man capsules wonu mienu anopa mienu anwumre bema enru na watwe mienu obeba bedi adanse de akyere me hindi ya ba mesha no de obi a wo diabetes ntunchia na enumbi diabetes malaria typhoid wedro hindi herbal mesha no nru ni nyina mu abusua pani uko kan she drug link kemika eba so bia mu a currency ventures no Zahara mesha ne G capsules Zahara man capsules and hindi herbal mesha ubenya bi for 0246 348334 0246 348334 Dr. Mafo Fertility Herbal Center and we Dr. Mafo so what worry enfienum enfiedun maduenu wo pe awo na so awo yusulia wo se bomodia ne bra no wawade emu wo na so akoda no entumi enante Dr. Mafo se bomodia ne fa akoda ne bra obeye na duro obemena nante mehunu bi pen entimi din wa danse aminsro Dr. Mafo Fertility Herbal Center wa tonsu esreso atie bisaba say obede Presbyterian School no Fred Doctor e was 0244 411099 0244 411099 and 0277 741618 and the doctor any enkomo Osborne Ghana Limited we say wo pe car papa yes second hand car pa Mr. Wada Osborne Ghana Limited one garage ya woda kwadwom when despite house din hwani mu no sanso na wo pe electrical appliances papa atwa blow rough mamoka by electronic shop no a wadrum ensuase no wo pe blocks esidan stone quarry ducts de na cement de ehu adin ya wodi sudan ya dan no afebo netim ho enfrofro we here Osborne Block Factory and building materials we here your blocks no ebi na ubenya bia ye wakase ya ne mosque no enedi hwan mu upa blocks esidan upa second hand car and now upa electrical appliances papa Frayan was 0240 403247 0240 403247 and now 0244 377612 0244 377612 Bema Obama read the enyefe utumi bema bi us bema de ni tuntum wefe utumi no oba bi us oba de ni tuntum na ne kokwa efe bema de ne kokwa efe emisro would eye earnest ointment and a besra oba obema okunutum kokwa chocolate color would eye earnest ointment and ka wo ho ekro ensansa e wo ho chicken pox emisro wada unantem wa propro and afei chese koko wutinwi no ebubu dandruff wo honam no emwamwa uhia earnest ointment fire wunku na fasra na already ebeka samao awake natural capsules emane memedro wabawunu bi ne siesie wakosu ekumanum umfichi kromu watenka beba bibia beye kama na bema so anumbi na esiesie ne bema yom obema mu ayemre wanya ne mu nsan yade me so wo prostrate no bema no awake natural capsules wabato bi koma okunu bema to bi koma here enkran wo kanshi drug lane ubenya earnest ointment and awake natural capsules ne bi ho kinso keba repair ventures tinata eba baseline pharmacy nisi pharmacy rejoice eno ye okanshi drug lane no go for duafo nkwa Gapson Delight drug right and a Bino pharmacy ubenya bi kasua for monko tribe of Judah kasua monko tribe of Judah nkoko owusko bi hillside bibi mubenya bi ewo ho ena fe Kumasi Daniel ba Mist Kolinak Habme ena Kriske Freyera Ernest Nigeria Nest ointment ena wake natural capsules nibi ewo 0245 079915 0245
9915 and 0276 537701 0276 537701 Shannon so and na ebi ana when you call emergency wo ma me yare onua bi yare obi yare upeskam tentem Mr. Wada bomodi anagie download the Fido app no ubenya Fido quick loan download the Fido app no e wo Google Play Store within 15 minutes unsa ebeka wo bosia no 200 Ghana cedis adequacy 2,000 Ghana cedis. Download the Fido app. Ewo Google Play Store. Now we call him valid ID card, mobile money wallet. Ning nani so will be 24/7. Fido quick loans no. Ye ejuma. Enunti daily way *711 *999# *711 *999# na apply sesia na ma won so enka wo de ne mom Grace Gift about clinic and laboratory services Shannon so MIS ya de MC ayaresa ya doma chade anyame de ma yen nti ya de bi te say prostate cancer na say prostate enlargement be ma wa ye mre enem nsan ya de awo na wa form ope wo ba wakosu akuma animu o engine no yakọ over the bar we here Grace Gift about clinic and laboratory services fibroid, stroke, diabetes, hypertension, hepatitis A, B, C, and D, Z, what the fabric, betuasi, typhoid fever, malaria, and a fay ulcer, Nino Grace Gifts, it was here. Yawakumas Washroom School Junction, where a man from off Barakasi Road, and crying your new Achimota, Petroleum Bungalow, Yanni Family Life International School, and the Enshanimu Frayani, I was 0543 3200 M30 320030 and then 0244 126123 na any enkomo wope original wallpaper why na catch na wo se bi wo baby ebi ni baby asa Alaska Star Enterprise wallpaper wo try fiedu enso trapetampe obotentim abrebia no de ti anatie enfedi de bia na animu efesika ho den ko Alaska na koto original wallpaper no na ubehunu se ampa wa save sika ye wokuma se Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza dum for Alaska Star Enterprise yen penti say wallpaper na ekoro 0554114878 0554114878 na Emma Wonsanka Alaska Star Enterprise original wallpaper no ebi Daiwood Herbal Hospital Yama Dawood 360 capsules anom sisi yade ni awotutio Dawood 360 capsules sisi yade awotutio Daiwood ointment oba wakosu kumanum Daiwood ointment sisi yade waposo Daiwood ointment nonombe Dawood Herbal Mesha sehwini nedro malaria fever wapitete set anati kwaches onumato wini appetite eno no fre kwa Herbal ne Francis obiamu ubenya bi Fred Dr. Dawood was 0244 886437 0244 88 6437 and that's 0201 68 1717 Mamema SPC Trust Punch drink and nom drink papa drink a emfa bibia frafra mu kala hwini mu drink a natural and cranu mo madwene mu bie and cranu bo mo anumu what is serve a year party wedding outdooring asia eya sam dan krofo no some koye drink bia mama di mama in the bottle ni ye be hwe ho yes SPC Trust Punch drink the drink of the moment baby abeko bia ubenya bi ato provision is market mu na mom ni dwa na wo so Kotobi na yebedu japa Emos Yakoto Enterprise Wadum Present na Sachi Trading Enterprise ewo Abinchi VIP parking yard ho Pedro Frabo Ventures wa inside estate Frene to be ewo 0249 017302 0249 017302 Top Choco Chocolate Spread ede Mr. Fafa wo pano ni wo bedi pano na ma wo katre ma ko dodo mu atwe chesa ye odabro so top choco chocolate spread no and a top choco 3 in 1 chocolate drink no cocoa milk sugar e wo mu dada se wo sika de wo nya ne nsuo hye wo benya bi wo provision supermarket mu fresh 0243 033
033 0243 033 033 na Emma wonsa enkabe nyame wo mu herbal clinic eye no kwa nyame wo bibia mu eyeye enu ti bomode ne fa yade ne ko nyame wo mu ulcer syphilis gonorrhea hepatitis B diabetes juice twa mu yade asthma stroke low sperm count bema awona mope oba yeso ye boni bema yeso ye krawa eye koko na afifiri wo mesra wo ada wonya nyame wo mu herbal clinic nyame wo mu obenya yaresa ye wo so me magazine takwa junction ye ben Japan house for 0249 162782 0249 162782 obuase ye wo Manguase road wa Manguase Zongo road for 0249 048311 0249 048311 and then your first, second, third, fourth. Nyame ya adomu ahyene so ema me say yawada 4th August top eba clinic your health screening no eba so nyame ya adomu yawada kan first, second, third, fourth yawada enuti emane mpa ho bra top eba clinic na yen hwehwe ni padua ne mu yehu yade ha wo na yema wo ano edro ennom diabetes, typhoid, ulcer, hypertension, tishiwa awona wo pe bema wa ye mre low sperm count emfa babia yen yedi nkan ewo clinics mu en yafo no wo mo edi achi eye top eba clinic na de wadi nkan no nso ni tieti na enu nti bomode ne bra ye wada free health screening ye was South Junction Friends Gardens wa ye Bengana Waterworks enkai hacho Agboba Road friend was 0244 373895 0244 top eba clinic 373895 and 0545 467887 0545 467887 etwa home rasisia if you Osi ame sentini sa nmes mede meko enti in fact na eya misun sa na eja kwesine kan say sister how this work dey ya chewa akọ ka kire wo maame na de enye bia obesi bia enti eche no san man ka mi medidi na tem na mi medidi ayi sesen how mi ma sinis we jimi na mi si ade men kan hwe ansa na eche no oyi abetum say ye hwesini bi an meme kan se wajimi enso na enti sa se wajimi na ye hwe sini bi wo station bi enti ye wie no after you know we no discussion na ahimu ye no na sofo ba kwa friend no Reverend Isaac yi and o say be me bia waware oba na so wawo awotifie bia wo kasa wo pedi abeti kasa me bi ehwagimi en sase wo kasa chase wo nam wa wo kwa wadwene na wo de nam no enye enti na no Ukrainian me be girl no wo ho ana me ka cha me be girl ni say sini dia sanka wo papa etie as asemi a Sophie can be anke no is onai enti asem no ehye ni trim wan kan na eduru ho se no so de jam na misuo na me koye Marco be 2 years ni o ma misikada senti o ma misikada ne se ono ne ka cha mi send o ti o sesi ano no ho ye den e twere no na nebusuafo be pesanke ye so ni mani tu kan na ye bibi but enam ye kan senti onye den o mu mfi no entimi ntu nkome maame ho na me nso mitu ye na me koye but me pa mi sika pa say bi me de beto bibi edidie me nya bi nto aduane but o hwe ne ma no ni mane de every ye bi o send o mu sika ni si ne ba akoso na odi ma enti na say me ho sa no baby a o te no pese otu na efie no retu nti me mesisa me nuoma ana me suo da bi che se no na nkasa ye dey esisaba ene me kan ama ne koduru ayi bebre ampa me ho sa no osisa me nuoma ne nyina bye that very day na so this nuoma ne ba no ma kuna ma de what base ka bebre pipe ayi way
Can you see council? I can't all no cramp near trim, and I'm making Chinese say, always a year chat, to all my miss can I mean sauce and I'm in Fintia. Okay. Sanosia kwesi man kwasi o. Wadnuko station bi ankwesi aga omo friend na danfo bi. Ngered nuko station bi ankwesi aga toto papa so wanko omanye no hwe. Me ba che wo yenwie ba waba. That's the power of akumamu nsam no. Enu ntu nso wo bi a entwetwe wo na ase. Efre Ismail me pa che mpese me no di nkomo pa che. Program ni yenye no phone so. Program ni yenye no se wo wa ha. Enti obi a no afre me kirekira se wo kire me ntumi nya ho hwe. Aje se wo ba ye ba ye nkyerɛkyerɛm wo bɛ frɛ me wo bɛ frɛ Ishmael na wo ne yɛ de nkɔmɔ agye sɛ bi a o ba e bi amafo mu kwan te mo nkyerɛ me kwan mo nhyɛ ne nso sa ɛmfa ma yɛ kafɛfɛ fo se talala ɛnam san yɛ de aduro no kafɛfɛ capsule so de wo yɛ bɛma no bi na before no yɛ bɛkɔ ahoma no so enti numbers ni 03224 98035 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037 numbers no no bema oba wunya ka fefe esisi wakosi okumanum ebema wa chesa mante ba find something ebeyi nkade afiri ho ebema wa ye kama bema wonum a bema begina so ubema ne ehi ekaketua bi ema ne hi o na honya flat wodi ya no ka fefe capsule so be no bema nom Daniel Bakwalenak Apidance Madebo Boase ena Owusko B ewo enkoko fre Harriet ewo 020718381 020718381 020718381 kafefe talala kafefe talala hello Obago je Mire Maho a champon brofing kwamo highways mo azuje ganwade enka wonso me amakunta na ya onu kenisa dina omo Amsterdam kwamo ni ba mesiaro na Obago fia je ye be sire ma no so ye kwa wale awale ne nye ye wo ba ko ye wo mienu ye wo miensa abro miensa wo tire ba ye ma so nyamia so na nyamia me wo yire nyamia me dem jamu me brofing me dem jamu o je Nigeria o ba yiri bi oh ye ba se ma no ye di ma no wo ye nsem kola no na ja mre uji mi onu na ba ho anya o ba de juma na ko ye ngora no agora ma no so mo hajene awo de je ko ma te ho na wo o ba ko se boss makrao na me shira papa we didn't baby afrefree hello Marcus Mira amoduma ejuma padas ya onya be ma tazi dawa akotin kan sa Elias uyo bi jiri na di minya ba no din kakata ye no ana minya sa program mi bi pa na ye kan ye ka gu be ma no so me yire amom sa me wale 22 good 23 good years in say go 20 or next kra wa mom sa ta good 19 years we say the woman say no ba de ka so ko ba bi e spirit bi di na no bi na e di o so wa mom sa na e ya no enti ya tu ni na ma no na the woman no say no kan e bia na di na chi sa da ba na say e zo mo send the first so wa mom sa na wo hu na na wura ho enti e dia na na sa no na so me dia ma yo enti e yi su e dia ni nya ba na kan e na de na da man so kan sa e enti na wo tra ma no ne wo mo bi hwem ne tete yes na do kan e dia na ya mpa tete ne bi sa na ye fa man ti ne bi wo ye ana fa kwa so na me chami nya fa kwa ta wo fiate bye nyame shira we didn't baby afrefree no antimi enyina so 0322498035 0322498036 we didn't baby afrefree Mini aba ko sia papa bi ofa kwata papa bi mini aba ma so mu asante man pon ko fi asie no ta ko mini aba ma me emo aba so ne dumadia wodi na e do nya ko pon asie so za dia hye na wotfo frase ma me enfa ko nye so na me tia me amini akwati driver we obi dia na dia yi ne jo so pa ma me to tia kete ma pa mini aba me dia me en futu na me de ma yi ni amanom ide da bia me ba kata fidie so me dia me say awade ye mfanko heaven awade so ye heaven akontu nti se wuti awade bi hu na o he na na mu to ni abrabo ni nkoyi a ni aba ehwe mu bi ma meje wo kra mfiri nsem ti se de na me papa jilo so ka no se e bia wakwa awade na awade nye 30 good years no be ma nya wo wade na da so te wo se e de ko be ye wo wade se bi na awade na akomu na hu hu awade na ni so
It's a same name, woman, and I'm going to am and Indian Beman, yes, throw some don't back from Akuma for you, and Akuma from the throw. It is will be the one and bar, and you say, be a wood before, and I want to make a some man. Would want and bar, which you brand every champion at Obana can enter that. It's a man who in Nayan and I'm going to you. Now I have to show, but now shall not see me. Now that's Obania year was best without me. Yami insha papa power fakwata papa 0322498035 03224 9803603224 98037 Ayona Pharmacy one and the piling capsules and the ointment no area where they abedja so shining so emame say ebi akoko and how we fifri woto wo kwan wo minimum unu asum egugu honam ohia eye piling capsules and then the ointment ni bi onom topaya now the ointment no afefa baby a ewo ekoko ni wono ebepro bamodi ana fresh 059 7216047 059-721-6047 and now 059-721-6037 059-721-6037 na Emma Sankabi na just say udi anunumbi na be unu so kokoko ni na be from Rocket Clinic Limited and the Pakum capsules aba emema no Pakum capsules no ebi na emwa omumu omunyina so Janika 442 aba odepu abekwa Janika 442 o de bagia de VNE vein capsules and also bema ebe support to prostate no na bibia kwada di na shane so ya the medfagen capsules aba ebuama moja ediefusani ye ewo nipadua no emu otu aseju wiwiwi fa namro mu edikosi from wa uhia eye medfagen woda na dwa untumi na shene so ubenya medfagen so arthritis medfagen mu ye adwumaden agudifo ma ene meme ni na no medfagen capsules ebeboa Rocket Clinic Limited wokumase Alaba Abuabu Station one is School House ND enhwani mu fe Rocket was 0248-885040 0248-885040 na Emma wonsa enka Rocket Clinic Limited for wamo enrono ebi na mse ebeboa wiye papa na enne na me kinkan krofo messages kakra emfa emmamo na wasi oh God bless you nyame ensha mo papa ewo monso abrebia no mo hwe wasi mako da bia me hwe mo nyame ensha mo ne mo adwuma pa mo ye nyame ensha onso wode free tachiman ena eba ye nyame ensha me din ademako's program no eye akoma mu ensam ena TV station no eye onua TV me fa we didn't baby afref. Hello Marco. Me ru me just yankwe